Seme atau kita majang ring Bapak Made Susi Putra MPD Pinake dosen pengampu mata kuliah kemahiran berbicara sane sampun ngicinin titiang galah naturang bebaosan dharma wacana sadurung titiang mata lugrayang titiang hinayang wastan titiang Komarediasmi titiang saking prodi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali jurusan Dharma Acarya Stah Negeri Kedokteran Singapura. Sadurung titiang maturatur ngiring sarang-sarang ngaturang para mesik sema majareng ide sang yang wiwasa sangkaning wara nugrahan ide mawina iraga mapupul ring rahine sani becik puniki titiang jagi mebawasan indik dan wacana sani mapitegas tetujon mabusana adat yen ngeranjing kepul sadurung titiang matur lan tan lali manah titiang punika ngaturang pangastung kare antuk nganutin dan waca puniki antuk Om Swastiastu inggih idedani semeton sareng sami iraga patu puning punapi pura punika guna pura mawit saking basa Sanskerta sane tegasipun benteng pura inggih punika genah suci umat Hindu ngelaksanayang swadharma agama sekadi ngaturang bakti ring ide sang yang widiwasa inggih ide dani semeton sareng sami napi sane mawinan iraga sareng sami punika patut mabusana adat yene ngranjing kepura busana adat punika busana sane kaangen oleh krama Bali ngelaksanaan upacara adat lan agama iraga patut nganggen busana adat yene ngranjing kepura awinan busana adat kepura punika karasa yang rapi suci tur patut kaangen ngeranjing kepura oleh krama Hindu Bali yeneng iraga semeton sarang sami nenten nganggen busana adat iraga sarang sami pacang kerasa yang kirang patut ngeranjing kepura oleh anak samiliana inggih ide dane semeton sarang sami busana adat kepura punika krama Hindu Bali minakadi busana pamuspan marupa wastra kampa kuaca miwah destar antuk sane lanang raris wastra kebaya anteng saha mapusungan ing anak sane istri awinan punika iraga sareng sami sekadi umat Hindu Bali sane bakti ring agama lan budaya Hindu Bali sepatutnya nganggen busana adat sane kedas rapi lan suci yene ngranjing kepura tetujon nyanyi nyaga etika mabusana tur nyaga mangga busana adat Bali tetep ajeg lan lestari inggih ide dane semeton sareng sami wanda sapunika aturan titiang menawi teu nenten manut ring kayun ide dane semeton sinamiang titiang lunas yang reneu pengampura bebaosan dharma wacana puniki sinep titiang atuh para mesam